Ritanga ni nchengoro kwa Chafet Mosoti omurai bodaboda Nyanza. Ntaketeko tebanga lero iga narangeria viongozi viane vionsi vya Kisii County kera Kurukere Ward na president yone Kisii County no alega iga. Sababu nabarangeria neri omongina omonene wa CID gose bwa batuki agotebanga nimbwate chibunduki buone igata ketego cha botuko ambekere chinde nare gusaba onye umanyete nimbwate chibunduki ninde tayari mambia Alhamisi ninchengenda ofisi yae ne viongozi biane nkubasaba toende tuandamane pamoja toenda amo na inwe okonyora gusokorora nari tayari koenda na inche ntagete togenda na inche nere paka buone arigi chibunduki echogo chinyora gichatambekere chioborimo ambwate angire ekoti insibwe lakini nyetimbwati nere ntagete muire ekoti egia kabere nkeri nimbwata abana no mukungu ekero aranyare kongita nkubu nagoteba na inje abana bane mbarire no mukungu one narire bunere umusacho yararire gusaba abana baye bararire ekero nera aranyare koba aise konyoro bokongu no boiga tingwanja gose tingutaka korora okonyoro bokongu bonde bwensi ikiagara arikire ne serikali na inje no mwana inje achire kugambira gaiga Gusii tigakore haki tigakorere kene nande tokorari abwenerete nko basaba Gusii engima ba boda bonsi na abanyansa bonsi ekerera asinye ni tanga chipara chionsi ni kore kende gionsi pakandore ngomongino iyo onyade ko bokoru Gusii gaiga nande gakinta gete ko boria ba Gusii ba minto omonte kera bwate bunduki ngi atari ko bwateru ngi atagete cha kombekera chibunduki chitaiyo intabwati tagocha mugaso igoro nabarikia magaseti baro abandi bagati baro arigibuone arigikirase anye bunduki teyo antigane ekidiba gakonya konge bitishe binge akonya gatango ngitare ngombekerare ngokorare kiregento ebyo bigo sari Gusii ose bigo sari asa ubora ibwane ubungenda takora borobuya obo ibibwa ichoire Gusii boro bonge mono chipigipigi chito chiko ibu mono gesa chite Gusii na lyo bobi ubwa chagete agasieka ofisi yane ya Kisii municipality otangire bono Gusii yabeire tabwatia sekuru na segochi chipigipigi chiabeire chiko ibu chigosira echinda abantu bande bagoitwa tuko imbwata ba evidence buna abantu bagoitwa lakini agarota getego kwana ibagotanga eno ibo DM torio UDA serikali kiere serikali chionsi chire chimo UDA ODM intuna ba Kenya tigakorere obo maene anyare koba tunyare koba togokora egasi buno mu Gusii gose buno mu Kenya mbuya mona sogona na ne Jared Onchali Oirere County Chair Kisii boda na mimi siku ya leo nimekuja kwa ofisi yangu hapa nimeitana viongozi wote sababu kuna list yenye ilitokea ya kwamba vijana wangu wengi karibu list ya vijana 14 wanaitwa machambasi. Sasa ndio maana nikaita viongozi wote wakuche sababu bodaboda ni sekta yenye inajisimamia, ni vijana wenye wanajitafutia, wako na familia yenye wanalisa. Sasa vile tumekuja tumeamua leo sisi hatutaki vita na serikali sababu the end of the day lazima ufanye na serikali ya siku. Vile saa hii tunajua national government kutoka juu President ni William Ruto, county government ni Paul Simbarati kuelekea mpaka world level. Sasa tumeshindwa, mbona hii sekta ya bodaboda inaingiliwa sana hapa Kisii? Hatujaona sekta zingine kama wamama wenye wanauza machungwa, vitunguu wanaletewa shida. Kuna hii list yenye ilitoka kutoka kwa CCIO ya kwamba vijana 14 ni machambasi. Naomba sana CCIO, sisi ni watu wenye tuko na heshima na tunaheshimu serikali sana. Kama watu wako na mabunduki ukweli vile inasemekana, wacha watuambie, tuko tayari. Mimi nitaita vijana wangu wote, viongozi wote Tauro Kisii County. Nilete angalau hata viongozi peke yao sababu wako 1080, tukuje kwa ofisi, tuwaleta hao vijana, tuwasalenda ili tupate njia yenye vijana wetu wanaweza fanya biashara yao. Ekerenko irana somo nubeke Gusii. Abantu baminto ba boda babeire bagochandeka se county yetu ya Kisii. Asengencho gesabo chori bobwa kaerete
abana babugure chibibiche chironi in fact bachandegete nonyene basinyirwo gwakana chironi asengenja abana siasa basoire gati bago batumania babaganeta abana boda boda abandi na abana betimu ya Nyarebe ine timu ya nale gusabaiga obo maene boli boguru kwa Nyasaye omugaba noregeti nera twachorete na no yore na batenekero yeki nandi tigaganye kiende goika nerache aho ni kisera chiaye nero nya abantu bakisi county bakomochora na bago office lakini asebono ti bamweli bagaligiya era tokorera chi promise chiria eta abantu ngakiye campaign yogo na sabira bana boda boda county ngima mobe komorembe amangane serikali kegenda togoshurika na intu ntutageti chisegi ntutageti onda tutu manena grupu ende lakini nende kego chikosinya nkagetera idas bale ba boda boda bale kisi county bale 96000 na batoko soka ri toche totebi ungari ori sector ya boda boda nya yasinyire toiruonya nyanja tobe kuwa bono gusomorembe no irane kisi county because tuachandikire bobe ni president ya Nyanza region boda boda. Leo hii nimekuwa na viongozi wangu wa Kisii County pamoja na president wa Kisii County kuongea juu ya maisha yangu ambao nimetishwa na CCIO akisema kwamba mimi nina bunduki kwangu, anataka kuja niwekee singine ili aweze kunipeleka kotini ama niue. Naomba wanabodaboda wenzangu wa Kisii County muungane na mimi kwa mpango ambao anataka kwenda kesho kujipeleka kwake. Kama ako tayari kwenda kufanya search kwangu, tuende mimi, kwa sababu sina bunduki kwangu, niko tayari tuende na yeye. Na kama yeye kweli anafanyia serikali ya Kenya na ameandikwa kama polisi, siache mchana, tuende mchana afanye search, bunduki ikipatikana nifungwe. Kama hakuna, na yeye pia nimpeleke kotini. Mimi niko na bibi na watoto. Pia bibi yangu ako na matiti kama yeye. Kwa sababu mimi nikifa bibi yangu atalia. Mimi nikifa wasasi wangu walikufa, watoto wangu watalia. Yeye pia ajue kwamba ni mama ako na watoto. Pia yeye akipata shida kama yangu, watoto wake watalia, bwana yake atalia. Kwa hivyo afanye haki. Naomba wewe mama CCIO Kisii County, fanya haki. Fanya tu haki vile uliachiliwa kazi kufanyia mwananchi kazi. Sina mengi, nasema wana bodaboda wenzangu, nitakapowaita kesho kunisindikiza kwenda kuandika kule kwake, muungane na mimi, tufuatane na yeye, tuende kwangu, afanye vile nataka. Sina mengi ya kusema, ni hayo tu. Asanteni. Bodaboda power. Asante sana. Leo tumekuja hapa kama viongozi wa bodaboda katika kaunti ya Kisii. Nia yetu kubwa ni tunataka kuhakikisha kuona haki imetendeka kwa wenzetu. Tunauliza serikali kama kweli wanajua hizi bunduki ziko, wasiweke kwa mtandao. Na sisi pia tumetoka nje, tunataka tuandamane moja kwa moja behupe mchana, tutafute hizo bunduki mahali pale wanasema siko. Kwa hiyo sisi kama viongozi katika kaunti ya Kisii tunataka amani iendelee kuwa miaka yote. Kama kuna shida, tunaomba serikali njia itafutwe mzuri ya kuhakikisha ya kwamba shida hiyo imetatuliwa. Ndugu zetu ambao wanasema wakamatwe, sisi kama viongozi wa bodaboda pia tutaki uhalifu. Kama kweli wao ni machambazi, kama kweli wao ni wako na mabunduki, tunataka hata sisi wenyewe tuwakamate, tuwapeleke huko polisi, wapelekwe kotini, wastakiwe kwa makosa ya kumiliki silaha hatari. Kwa hiyo ninawaomba sana serikali yetu, ikiwa hao majamaa wako na mabunduki, tumetoka nje, sisi wote tuhakikishe ya kwamba wamekamatwa na uhalifu umetoka kwetu.
ekio mwali antu bamini ndori ko bwa konya gotismono bose na boigo onye jibunduki chiro na ende bachirote buna nchiro tari botu ko chikorigo baka na intu twerure wana to bari jibunduki echi tari boigo mugaso to babwa desi imbako bo sari obuto bokore kurwa asitore onye boro abantu bamini tari goto igwana nire intu twasogerezi ko buna bara ibagusi indori go chigotiga magana ya igagendera ase mitandao buna to yaroje ni go to tagete ndege koru bwango na ndege koru mugaso eserekari yetu ntu basigete abo biza baitu ntu basigete batige go torutero obwa base mitandao disi yayo ne nseme ya mebekire kandi akore bintu byabo bisi ingi babekire ase mitandao obuno bolimo bagutu siarro obwa buna nto basakorora batagete gokora nje kina kinaro gota gusaba tobwaterane impaka tororenge gentege kierire nande kerekero omonto kabwato obosibore bwaye mbuya mona senge jogo ntegera gusi nense ebwato morembe. At the same time, Kenya is a country whereby there is democracy. Na kiro mondo nancheire okoro bosubore wense ya Kenya gose gusi so long as ya gotara imeyeri chiko. They have reached a point whereby in Tubuna leaders within our Kisii County to committee what's going on as a chipaunda jeito as toko kora egasi yeito ya mangana yobogendi. Boda ne sector independent and iteneneret. So long as you go direction is chingia kurwa se national government ne se county government we work together as a team to derive as a Kenya yeto na gusiengima. Te konyare kana yekire ngabona abantu baikire abana siasa. Bono bata ko ngya community leaders. Ba board. We were being elected as leaders within our areas. Torae abagendi bechi because Kenya yetari eri yarenge yamaye. Egere abantu baito bakorera gasierengiya at the same time abantu baito baderive ko cyasichika somo cy'abasenjera ya boronge and at the same time amasikani atare kurwa sentu ko cyasichika soma n'abana abantu bonse ba Kenya. Igon committee egere ko nyarekana ngabara ibale elected buna bara ibechi pigipi. Abantu bakora municipality abandi bakora county abandi bakora Nyanza region nga they are the same people a government yes tenenire in a side yogotebanga these are criminals and they are supposed to arrested without no any reason. Jam requesting international government ekeromogo kore bintu bino because we voted for you as leaders within Kenya na Kisii onye guachore tu as a constituency. Take a responsibility ya constituency okonya bantu. Onye guachora to county, take a responsibility ya county okonya bantu be county. If you are being elected as the leader of Kenya as a nation, take a responsibility, we help because tuensintu agete chikura. Ruto is our president and we respect him. Simba is our governor and we respect him because we are the people who voted for those people, all of them. At the end of the day, bakababarai. So, we need peace in Kisii County. Omorembe. These are not criminals. These are leaders. Bakora abantu over 120,000 riders within Kisii County. They need respect. Ndotake bintu bigo koru humiliation iteta keiri because abantu abamba buata abantu ba focus timaiga yabonga. These are drivers bakora. So, we need respect, abantu ubaye ku peace, and if possible, I'm requesting anybody, orenga nata kirko ba arrested, we are ready to go cha, toche ngora, mpaka asari moto tagete on your station, we are coming there, in a friendly way. Tuere suboronga ki abara yaba, what are the problems, na hande ningi ge kogera, batabu atio morembe meyabo. At the same time, they are not staying with their families because reason yetai tonyore reason yerengia na intu tonyoro morembe abantu baito bakolegas abantu baito baderive opportunities na baderive ebintu biri ba promise ti abantu babo bari gochiko bakorera tari chiseki so abana siasa gosaba kwane noko
give us peace of mind so that we can deliver as also you are delivering for us.